mwenye gutinge litukulira nchirire ben conference go ikatocho rorona ende bona mochari tepo ichari njengoro kupito boko Richard kweli na namba 145 wasaja watu hiki toto korre kwera abasemina bange baratoko mono sana omaete kanone karabangire bakwenda barabuji semina jabo ntwe karabago tuereso ngotegerera tole Elieta leo kabisa ndilo rasmi ya serikali ba. Yara diatemo namba 2. Bwana ase line up yo gwaka ndi namba 18. Sawa role mara mbiyale na bugire ticket ile ya tire. Wewe uko sambamba. Bantu meni kimungu chukokora somo yegoye. Oyo tangani go kumera na bagaka. Tangani tura sala. Kiagera na boko nyoru mugaka nonye naye na bubwate ole sumbwa sumumino. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Igitulike basacha men's conference. Mutagwa tio mugaka. Naje tatomwa, naje tatomwa. Kaita angoru ere to musache. Na tatumino nanje gocha. Nanje na mvurja kante imurwera na bagwani. Yo mugaka Justus Makolingo kona bigitege kama gabo ari number 149. Randengo na koleta nda bande. Arafu 90 manye kobeka imenga pugu. Tongegento gamage. Tongegento rando ya banda bangegera bache bamanyo buya bwamani zikoni balansiye. Egera tokonye biya munoro da kurkarandi. Ebesa yo kweli cyane cishiringi cy'imisano cyoka. Akana gwetera EPP number 552800. Account number nigere 103 Enekirieta Radio Vuna. Tuba isa ko saliba keri ngencho lyogo chencha ubugima bwaho. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Erike mapema. Radio Vuna tosese niwekera engake. Si wote wanitao Bwana watakao rithi nchi, ni wale wametiwa shaka na wamepita majaribu ya dunia. Kurithi ufalme ni kama kupita katika tundu la sindano, ngamia na ukubwa wake haiwezekani. Si wote wanitao Bwana watakao rithi nchi, ni wale wametiwa shaka na wamepita majaribu ya dunia. Urithi ufalme ni kama kupita katika tundu la sindano, ngamia na ukubwa wake haiwezekani. Urithi ni kama kupita katika tundu la sindano, ngamia na ukubwa wake mienendo yetu tumfae Mwokozi. Itakuja siku ya kushuhudia kwa mkubwa mbinguni ya wale watuao mavazi kwa damu, watakaozikana njia zote za dunia wamfae Mwokozi. Jamani tubadilishe mienendo yetu tumfae Mwokozi. Itakuja siku ya kushuhudia kwa mkubwa mbinguni ya wale watuao mavazi kwa damu, watakaozikana njia zote za dunia wamfae Mwokozi. Mlango ule ulo mwembamba, maana mlango mpana na njia pana vyaelekeza upotevuni, bali mlango mwembamba na njia nyembamba vyaelekea uzima. Kwa hiyo nao ni wachache watakaoingia. Ingieni kwa kupita mlango ule
njia pana vyaelekeza upotevuni, bali mlango mwembamba njia nyembamba vyaelekea uzima. Kwa hiyo nao ni wachache watakaoingia, bali mlango mwembamba njia nyembamba vyaelekea uzima. Kwa hiyo nao ni wachache watakaoingia. Jamani, tubadilishe mienendo yetu tumfae Mwokozi. Itapopita siku ya kushukatisha hukumu kubwa, mbinguni ya wale wamezikwa damu, watakaozikana njia zote za dunia wamfae Mwokozi. Jamani, tubadilishe mienendo yetu tumfae Mwokozi. Itapopita siku ya kushukatisha hukumu kubwa, mbinguni ya wale wamezikwa damu, watakaozikana njia zote za dunia wamfae Mwokozi. Jamani, tubadilishe mienendo yetu tumfae Mwokozi. Itapopita siku ya kushukatisha hukumu kubwa, mbinguni ya wale wamezikwa damu, watakaozikana njia zote za dunia wamfae Mwokozi. Korwa Galilaya omochobo songo county ya Kisii, Boika county ya Nyamira. Radio Vuna 102.0 FM tosesenigwe kera engake. Kisii Town, Ogembo, Tavaka, Sumika, Ramasha. Kisii County, Nigetegerete. Radio Vuna 102.0 toseseniwe kera engake. Kisii Town, Ogembo, Tavaka, Sumika, Ramasha. Kisii County, Nigetegerete. Radio Vuna 102.0 toseseniwe kera engake. Nyamira, Kibirigo, Ikonge, Gigoma, Manga, Nyansionko. Nyamira County, Nigetegerete. Radio Vuna 102.0 toseseniwe kera engake. Eduka ya Gatembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chobosongo ejego kondeli binto aserigoliria muguko tarele eduka ya Gatembe Prime Distributors elinyore binto bikobwatia Galchit mabati, Maisha mabati, Chismiti chechingencho chonsi buna Rhino, Simba na Boigo Bamburi. Chirangi cha Crown na Duracold, chitangi cha Roto, Kentank na Top Tank. Boigo no nyore gypsum boards, Terrazzo, chichuma cha Kerengencho, MDF boards, tiles na Boigo sanitary wares, una toilets na Boigo sinks. Tarele duka ya Gatembe Prime Distributors yigo toka mbarabara duka ya Safaricom ange na Shell petrol station elinyore bibionsi aserigori liamubuko asamange twakeresi miase namba 0717 603 030 gose 0790904844 Boigona bokotonyora gwetera 0743286754. Gatembe Prime Distributors enyorere binto aserigori liamubuko. The radio station you can't live without. This is your radio. Radio Vuna 102.0 FM.
Kisii Town, Ogembo, Tavaka, Sumika, Ramasha. Kisii County, Nigetigete. Radio Vuna 102.0 Toseselewe, Kira Engaki. Right, ke gimu mwanchumo takariri Radio Vuna 102.0 FM kirocha butukire 3 na isano chitagika isano chinsa chabono mambi umuroberi bomokya kirogenda takubwata mukyo no mokya kabisa mwanchumo takariri kinateka gotenga ntuchigotoro mugene gas studio asebirebiga amefika, yani yeye yupo nyumbani ama yupo studioni kironko bati mwanchumo takariri ngandake ka standby, especially abantu bakuru semelia ya Kegogi. Vipi hapo? Mukae standby asenge nchonga baadaye ntoji kumanyanga kwa kweli. Munasema vipi? Swali lako kwake mapema ni lipi? Lakini asebona ngo batinga karibu sana Kegima kirogo sanga amo 90 go sekero mugene gukunyara ko bakago sanga munento sabali yae ase nsemo yoborai. Rebu no murayu musubati. Mtonaro lukombolinga, yani boss lady, kila wakati naona tu ni ladies. It is not that I'm biased. Nenchireye mo voigo yoko enekinga muntu musubati, nera soborai, nabwenerete, lakini si ayo. Kwa sasa, tike tumanchomo tagirunyare kwa bago kuangalika ni diomo gani ase studio asebirebiga, kisha baadaye na chukunyare kwa baga kuimanyekani ye maseye mo gochia asemore. 0785 102 kero kwa alika nyomo gani ase studio. Vuna Radio Halo. Sarame nyakundi. Yes. Akiawo. Aherubia. Na alika ni nyomo gani ase studio. Oyo man of respect. Karibu sana, man of respect, vizuri sana. Vuna Radio Halo. Halo Radio Vuna. Yes. Tuyaguru yeye. Yes yeye. Na tavi yo mugeni nga karibu. Mugeni waitava. Asante. Na huyu mugeni wangu mumpeleke pole pole. Vuna Radio Halo. Halo boss. Yes. Nandi wagiru ya go studio. Bukiete buye boisire koira. No nere mwana simba kana aruma ko nsema ya magura. Ante yo mugeni karibu. Asante. Na ande ga ikire magutu kama na agua au na saoli ga salio kama na simba kana aruma ko magura karibu. Asante, ganeli gesalio. Kavuna radio ya mwisho pale. Aro, ndio Vuna tali no mugeni.
Mugeni Mbiande pi. Karibu sana. Asante baba. Asante sana. Thank you so much. Once yasengancho yoko aligania mugeni ase studio. Mugeni karibu. Thank you very much Salome. Yes, thank you very much for coming. Kwa sababu ya msikilizaji kose asengencho gumo nchomo tekerimo kunyabera sengencho nga umete sisi wana Gen Z wekatoruka ni menu yonsi. Ngo kero kuvuruka nitole babole nkana batokuba kuko basireli badai. Lakini kwa sasa ntegeta sengencho kwa niaba yo motegereri wemanyekania iningo. Nkero gukyo kuboria to be precise. Yes. Nkero gukike gukuboria nande nga yokuboria kurwa nande tumanya kugendera yande. Okay. Nje samari tankoro ku Quinta Mongina. Ose abantu bake goge bamanyete na Team Mongina. Seitereke goge ward Kitutu Chache North constituency. Alafu mono Nyakeyo. Ese police station yonkubokya no seito. Na nchini ndegeti 2027 yoko tenene kirokyo wa MCA wake gogi ward. Ngabantu bake winkagete ngababuatire. Tegababuate tata. Alisko nyutaraika babuatira. Babuatira hapo. Uya kabisa Quinta. Quinta ntegeto chake kabisa bu kero kwe manyekani gocha somo tegereri Radio Vuna 102.0 FM gomo tegereri ntegete ngo manyinga endra ko singa na buku nyara ko bako tubuatia gwetera seme tandao ya ito yonsi so asensemeria YouTube buna Radio Vuna, Facebook buna Radio Vuna, TikTok buna Radio Vuna, asibali bategete korora Quinta. Yes. Kuna wale wanataka kuona Quinta. Wana wadete kumororanga ako Team Mongina. Team Mongina is very beautiful by the way. And is very beautiful. She is very beautiful even in yani she is going to be very beautiful in leadership. Yes. Kabisa. Yeah, thank you so much. Toko gendera ikante keto nki kiagerete Team Mongina. Nki kiagerete Quinta Mongina. Ereko what is this really inspired you to aspire as a singer soborai ibono as a kegogi wadi ya kegogi ometerere ogukina wasoka isiko gwachaka mangana rende eskuru university na kirikende ogotware gento ekoro kuna exposure okorera buna abantu bandi bamenyete buna abantu bandi bagokora ebintu ono okoira nanka wacha kwanyora ebintu bire tofauti ono koro muntu muyana bokuganiria abantu bamino amangana amaya rende naboro batware okomenya buna abantu bandi bamenyete na vile watu wanafanya vitu huko nje pia zikwe zinafanyika na ende sense ya magenderero tore very behind even as you compare sisi na chiwode chichinde chiti chigotoke se constituency ya Kitutu Chache North and also peer leadership inatoka ndani ya mtu. So for me it is a passion yoko give back to my community ne rindirende to nyare gutwara magenderero una abantu bande bechinsa emochinde igwanda ke whatever leadership ikurwa somonto. Yes. Now that brings me to this question. Are leaders born or they are made? That is a tricky question. Lakini rende we have different leaders. Leader chinde they are born, others they are made through experiences na exposure to kwanira. Lakini rende umaitenje no umo chukorobo mutureti by the way. My grandfather ringo mutureti. Alafu na rende grandfather yane kuruese side ya mama minto. Ingekoro kuna Naftali Nyamongo the late nero muchaki we kanisa cha COG onoruche familia ito ne bwata mangana yobo oborai so I think I was born a leader. You as Quinta. Yes, me as Quinta. Yeah. Okay, alafu na enderende nche no muigo Mwema Brothers umaite na bateri barenge na saizi hata wamekufa. I think wamebaki tu mmoja but naendelende mbari ngabari muno unajua pia teachers are also leaders. So for me the leadership I was born with it. Yeah kabisa. I like the way you are laughing. Yeah, iko panchumo tegereri majaga iko kandeta ko sanga kegema igase studio nakirato kandeta ko sanga muna Honorable Quinta Muheshimiwa Mongina ama Team Mongina
I like the name Team better. Team Mungina. Team Mungina. Yes. Vizuri sana. Now that was in leadership. Yes. Now, there are this balibako ko inspire. You look at them, these leaders, and then you say like, this leader, maybe you imitate something from him or her. Maybe utawataja wawili watatu hivi na pia useme kwa nini, why did you go for the MCA seat, why not senator, why not governor, why not yes. Okay, so I think role model chane say leadership sana sana tukwanire maybe like from here in Gusii. I admire our current senator, Super Senator Onyonka, his leadership skills. And then there are also other women who are in leadership. Unababo Mother Karua. Yes. Yeah, we just look up to them as a role model. Seseng in Chabuna Bantaba Kong na also na omuntu buna umuskema tiangi. Abantu babuate strong leadership skills na enda babwate integrity yoko ya kuongoza watu, and they have also the charisma. And looking at the track record actually de china atebire chire role model chane na abantu kite bare strong is a leadership ye country na enda abantu babwate amarieta maya ese bintu bakorire yeah, vya kabisa. Ikonga andake Quinta, and now you tell us why, what is this that motivated you to run for this MCA seat? You know, togo chakarabu eno musubati. Yeah. Yes. Unajua politics inakuanga male dominated field so if not for the constitution that was promulgated in 2010 then I think many women awangepata chances za leadership because now you see through that wali create a post yenye it has to be occupied by a woman so automatically lazima wanawake wakwe kwa leadership ya country, that is the post ya women rep and then also tuko na zile seats za nomination and then we have also the 2/3 gender rule that tries to balance the leadership of our country erinde tonyare gutwara basubati ese ebiroga ao ya ku govern the country so okorigereri style abantu bagwa kachikura abasubati mbari konyora kura kurwesa abantu mostly nechi nomination ba konyora unless kama ni hiyo post ya women rep so egento nche ilinifanya mpaka nikakuja kuanza na hiyo kiti ya MCA it is because nimekwambia first of all it is a passion, and then in the community you see now in all these levels of leadership chituto wate say country ito the MCA seat is the one that you get to interact na bantu be community one on the grassroots level and that is what I wanted for my community, to interact with them on a one level so that nyare ko komanya yani ni shida gani babwate ese binyoro ime naona yes ya we coming there ko turabu ikiro nyare ko kugotomanya ngandake inchira kichi ngikunyara ko bakukopa kwanera that brings them maybe bachange na sore. Okay. Another question was very important in the diringaki ayabuna Quinta. How has your personal journey been shaped through the challenges maybe kwa rorire ase wodi ya oya Kigogi? Yes. Do I get your question really? How has your personal journey, maybe your real life journey, been shaped by maybe challenges? You know, you coming uko Chakubori Kiroge, maybe there's something you saw and then you said no, I have to go for this seat. Inkikirie kikia ko begete yani obogi mabuao ngakibwa rosigwe ne emechandeliere wadi ya Kigoge. Let me use it because that is where you come from. Yeah. Unajua sasa in this journey of life naende abana bari bako soka kurugusi yani unakuwa unazaliwa huko lakini ndende kwagenda maybe kwa sababu ya masomo kwagenda gusomera chiskuru chirichire outside Kisii use university okogenda gwatwara exposure alafu
kwarura buna abantu bande bamenyete. Sasa when you come back home maybe to see your grandparents, unaona now things are different from your end. In Kegogi, I used to go nikiwa mdogo, and kuna certain things zenye nimeona zijai change ever since I was a young kid. Ntobwate chire chinde nkoenda mpaka bono iga, yani chire buna chiarenge kurukare kuru emiake yu yakare na they are supposed to change because they saying njobuna bono iga ntobwate like the main roads, we have a good road network na ilitengenezwa kitambo sana and you see kama infrastructure iko sawa, then it means that an area can be able now to open up even for opportunities za trade. Alafu to gutwara chi opportunity chicha choko kore biashara, sasa area inafunguka, and then you can even have investors, and then now that can improve the livelihoods of the people wenye wanaishi hapo. Yes. Yeah. Bia kabisa. Baadaye mo takareli usomo takareli otakarete chinga kichi, especially koro Kegogi is going to ask a question because nutumira kwa kubolia libolio. Unakuwa nyalire kwa kokote maybe the main challenges ebintu especially ebintu biro bitana go change and Team Quinta is going to change the situation. Sorry, Team Mongina is going to change the situation. Yes. Gonga sometimes as a woman, nantumeka woman. Buno muswati nabako nyoranga umetekero kubulie kirugo ngwate balinga na bigotoka nganturi gwakirwa enturi ko chorwa by the way we are being mostly nominations na chichigo to beba apart from women rep apa swati nameta nabako nyoranga muswati cannot even vote for omuswati onde reason being muswati nkibona go chigote kugo musacha go tayanga bona baswati ninki especially keroko nyoranga chinkwana nchiro ko nyoranga chigo tumeka tigeto ke bona toka bati bantu se turaba bantu tigagende aranyomwa amana go koraki, especially when you are vying from your home. Timadinga ebona timungina. How are you going to ensure maybe these habits andake gwachiselire? You know, now we are in the move. You will change. Yes. Onomete ebintu binde gento rakore no gukwanira abantu esengencho watu wengine vile tu amezaliwa amelelewa kwa villages and they have never gone outside. So sio kila mtu akona exposure. Yeah, it is in them. Lakini rende no kubakwanira kwanza buna nje ese manifesto yani. I have one manifesto which is the education of the people. Sengencho meta abantu abange mbama iti nini nafaa ku happen wapi, who is supposed to do ABCD. Onye pare etero osiringu tutakire kuboria sengencho ketari kerege ntokia national government ose county government. Onye ntobwatia mariogo ese chinyakitari chaito ngore supposed yani tunafaa tuulize nani unaona. Onye ntobwatirende totebere echiro ingotakire tobori unaona. Kuna hiyo education that is lacking among our people, na hiyo ndo tunafaa pia tukue yani ikue like one of the manifestos that we will have the community educators bagutareze binyoro bakwanese chibaraza batebya abantu ABCD is happening. The world is changing. We are going digital. Almost bate nabako gamba nenda agambe buya. Nabako nyara kubanga mangana nebintaro sibya. Yeah. Metenga una kwa tika kote banda kenga about education. Timetenga education ili kuchikoba tebia. Maybe kotebia mwananchi inkia bwenrete ku yani ngakiabonete komenya in the community. It is the education part of your projects that you are going to champion. No, it is the civic education. Yeah, esengencho yani abantu baito mpaka tobate bibuya unajua tobate chisokoro chinyinge na the old women in the villages mbama eti hata wakipata kitu imeharibika mahali wataenda maybe kuuliza mtu ambaye sio yeye ndo anafaa kuwa anajibu hiyo maswali. So abantu bande mbama eti unajua sasa vile devolution ilikuja
we have the county government and we have the national government. Na wote wako na different roles. Okay, so wakipata kitu imeharibika mahali nene ntubata abantu buna batureti tuko na the chiefs, so everyone has their own leadership in their own level. Sasa this civic education tokwenda gukwanira abantu bikinyoro tokubatebia yani mukonyora ekigyasare kire no muntu ongabunoyo mbwenete kuburi. Yes, vizuri sana kigima igonga mo Tegariro Radio Vuna 102.0 FM gendera kigima kusanga kocha iga Radio Vuna 102.0 FM nyora sesemeria Facebook tuko live pale kama Radio Vuna, TikTok pia kama Radio Vuna, YouTube Radio Vuna. Igonye mutegete kwa timu ngina yeye ni mmoja lakini yeye ni timu mzima. Yes. Powerhouse. So timu ngina, if elected as the Kigogi Ward MCA, what are these 3 priorities? I just want you to say 3 because you can say many. The 3 priorities that utazizingatia za kwanza. Okay. You know, being a woman, I understand the challenges that zenye wanawake wanaweza pitia more specifically. Okay, we need also the men in our society kwa sababu hatuwezi kuwa na balanced society without the men. So rende taribu na ati we don't want the men, we want to empower the women only, but rende nimete challenges chiri aba ngina bara face na basubati na ende na abana abaiseke. So first of all, it is availability of water. Okay, there is water lakini unajua kuna availability na kuna kuna availability na accessibility. So we want to champion the accessibility of water. Okay, it's not that water is not available, iko lakini sasa kuifikia like na kutengeneza hiyo place yenye wanafaa kuchota maji so that it can be iko sawa, iko clean, iko accessible for them. Okay, yes. And then to open up the area for trade. Okay, so tokoregerere amangana buna chichiro iyo itakuwa one of it. And then also to empower the children. Umete abantu bange eri bagokora bakorigi nini leadership. Sana sana akili yao inakuanga only kwa adults. Okay, aba kaka na abangina lakini ndende nyura ese society ntobata abana. Nenda abana aba ndio awa ndio atakuwa the next generation. So tunafaa tuangalie tuna raise generation yenye inakaa aje. So to champion for the needs also of the children is going to be among the top 3. Yes. Very good. Igo anda ke trati kugenda se mutimo kwa kreto kwenda samangana maya senchira ayobwenge. Baswati. You know, I still repeat this because umaswati, and maybe everyone needs to understand this. Maybe ayekero is there ayekero kwa nyorire kerogo nora soborai kwa nyoranga mostly na bego tokanga ngosokoro go say during even the campaigns you'll be out more. Nandumete there is family, you see. It could be yes di mananga no levanto say tenga kisimiante that's just a joke though. Na bego tokanga nkogendo nkuna kurigiyore because you know you can't just sit and tell people nkubolinde and then you expect they vote for you. You have to go nabeko bambo tuko nabeko bambo gaso lakini abantu bado I still go back to abantu bado no bagoteba akia gutara butukoiga yaro sacha bagotara na butukoiga see yani there are those things. Yes, nabere gutokanga those things have happened yairira abantu bande abasubati bategete kuburi birugo batebere tentete guchi go wako itoberi. Maybe what can you say about this? And maybe how can you balance pale nje kwa politics with the leadership na family. Yes. Arosalome, it is not easy. Tere raisi tere raisi ogwa kwa matobe style kite lakini rende onye kumanyete gentota ete you know your aim, unajua ni nini ndio unatafuta tori konya kurigiriri woseko koiwe evento kiro monta konya gukwana ayogo stay focused nche mimi nimechoose ku stay focused alafu ngore bintu byane nkore onye siasa chiane ninafanya na amani. But iyo kukua confronted na men
na matusi, even fellow women, that one is there. Lakini rendo go choose to stay focused. Ukorigererie goal yao nereri. Sengenche binte bimete mpaka tori ginende mpaka lazima ntare na abamura ntare na machuma eyu ni lazima. Sengencho tingo tara na basubati. Kama kitu inaweza happen, you know, your story ya could defend. So rende mpaka ntare na abamura. Yes. Bantumen. Our energy. That I have to have energy. Lakini rende wakongosaiga banyora na We nchi. don't pray for that. We ask that it be good. Yeah, we don't pray for that, but it is there. The hostility is there and it happens. Na mimi sasa I have to be prepared in my own way. So rende lazima ntare na aba murabu na aba kari abagaka bari bagotire sengencho naendo unajua tu na age. Sasa wakianza kama kuna anything may happen, they will not be able to defend, but rinda abamura eyune lazima ngutara na borobu matobe ngwakunde lakini rinda I stay remain focused in my goal. Okay. Yes. Vya kabisa kero timungina tukogenda asumutimo kwa sengencho ngatonyora mwana magia senchira yubwingi sana mo chabona mugaso badai tukwiranira umuncho mo tegereri bekali swaliria utayari lakini bado ndochikoendera gusanga boygo no muraya igase studio tigamuru ko murai because she's going to be rinda nene ko baka kotabia ndakere ngakia kuchikunyara ko baka koeneka this transparency and accountability service yaye na mangana ndamange ndoke the boss lady kira tugene gusanga mo nere team mungina asomoro biri bomo kemia radio vuna 102.0 FM kira bwigo gendete gutubuatia seme tandao yetu yonse so ali TikTok radio vuna, YouTube radio vuna na bwigo Facebook radio vuna mangana maye gutochira senchira yobwenge sana nemo chia bona mugaso Vuna FM 102.0 radio to Minero. Aya namangana maya asenjera yobwe. Chinse sano nemo mancho mo tegerera mangana maya asenjera yobwe. Abantu ikomimba begetubyara n'abanyanyimbo ritukoregora somo cyoma neno Nairobi kubatkana no korobekana kwenegetigwe gwa 77 kuko nemeyo mocho Nairobi mo Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kanja nigatebire no korobekana kwe ritukori rya Jumaine nigo kware mamincha yeri chiko asikeri atebire n'abanyanyimbo mbamanyirigo semba iri notice ndeyonsi yugo chiko korekana gukorobekana okwo ekere kyo ebyombe byokwegerero bane bw'amanyabantu byagikirege korekyo nagoteba buno kobeko byara kwa bantabo nigo kore ogocherero na koba mamincha yeri chiko abanyanyimbo bamubekire byara omukagiro yo muboko n'ibinyogo byo gutindia asekenyero kya capture nime ya Kipsolwe county ya enke Belgood asobonya byobo abanyanyimbo abo nigo banyora kibibe 42 cyecilita 30 icyo kibwate chemical gekagere ko ba ethanol nabayigo nigo banyora kibox kimibere iki cyabwate kicuba cy'ibinyogo byo gutindia ebinto byo korosi ebinyogo ebyo byo gutindia nabayigo kibaji cyakare ekere kyabamenyi benseme yubarugo gusaba go cyasesere kari ko ene kyabuna okoni go kwebinyogo ko gutindia ngo ikigokora mo ario senseme yo na abantu batano na batatu bakure kubatkana nime basake
basoka nebere yebare yakorekaneta se bare nene ya Nairobi Mombasa asabande batigeirwe chinkoma chintini asumu basaka no mutangani yokorekaneta sensemo ya kapiti asebasi yatamidi yare kogenda Mombasa yomeranite bosi ya sobosyo na makorokoro abere koirerogo kwa abantu batano nomo ekereke mu basoko no bebara yokorekanete ubwango iga sensemo ya salama asegari bari nete yatumanete neri korokoro na koirerogo kwa abantu bande babere negati yeme basoka nemebe mono korekana asebare ya Nairobi Mombasa asabanto 15 batoto basiria magimabo inse yomotienyi oyomo wikira bo mwancho mo tegere nongo butora mangana maya centra yobenge gendra go tegera radio vuna 102.0 korende kige kachinsa isano na ibere ninko manya centra yobo ikiranu erietariane Victor nyachae twaro tegera liborobuya oyo noro mwelio wa mangana maya centra yobwe Vuna FM Minero Ekebungo kilituko kurwa radio Vuna Timotheo ya kabere yemo kibungo kia gatano na kabere ikiagire nyasaye tato etyumweka bwoba kurendo ibwe chinguru no bwobwanchani no ibwo kwerenga intu abanyene Timotheo ya kabere yemo kibungo kia gatano na kabere ikiagire nyasaye tato etyumweka bwoba kurendo ibwe chinguru no bwobwanchani no ibwo kwerenga intu abanyene Ekio na kibungo kilituko kurwa radio Vuna Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi byobwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories njireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chinlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwate boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka kijauri na keroka asoro segerwa kijauri asebale kubota ni keroka na chebirate twakere simia sinamba 0718 530 990 main branch bono ya igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yilibwago barabari ni nyagitale nene ya keroka level 5 ebare nene ya keroka metamaywa twakeresimi 0715 553 775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli bintu byonsi byobwagachi karibu sana Radio Vuna Radio Vuna Minto mwenye witinge litukulirya nchirarire likwayirira likuminyoka umutinyo 5 na 3 umwaka yo 2026 igitulike basacha men's conference ile ajeno musacha twakwareganire oje tusangamo asomuriko bene o men's conference aseturanyole libagali okwanira amakongo tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima eline libagali wesomya kobweni gwake birengerelyo kokina kemoikana boyo kwagachwa buna omusacha bwekene
ebesa yo kwelikia necho shilingi chimisano choka akana gwetera paybill number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tubaisa ko saliba keli ngencho lyogo chencha ubugima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka 2026 Erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engake Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza Radio Vuna 102.0 FM. Tunadhamini ubora na ili kuboresha zaidi vipindi vyetu tunahitaji maoni yako. Kama unayo maoni, malalamishi, maswali au pongezi, tujuze kupitia barua pepe info@radiovuna.co.ke. Piga simu 0703102102 au 0705102102 ama tutembelee katika ofisi zetu Galilaya, Mwembe University Way off Kisii Kilgoris Road. Asante sana msikilizaji. Radio Vuna tosesenigwe kera engake toseseni wa motwenzi tokuneke minero
uwezo nibishane na vishawishi, niurudie uso wako Mungu wangu. Nipe uwezo nibishane na vishawishi, niurudie uso wako Mungu wangu. Shida za duniani, niurudie uso wako Mungu wangu. Na hata vita na shida za duniani, niurudie uso wako Mungu wangu. kabisa kigimo mwanchomo tagarari kumenanye chitageka chabutukiri sano ne mochinse chabuno mugasenyura mangana mayago chira senchira ere yo winge kabisa intunde ya gatatu kigimo mwanchomo tagarari nyoro murobiri bomokia kirogere tukuva tumokyo no mokia ka kigima inyoranga tugerete kusangamo nere team mongina ase studio kubuli kirogo kubwe msiye kurwa se wadiari ya kegogi uyogendete kwerera benenga eganga yaye yukubuli kirogeke nereriye lakini bitanga ntegete kwenyuri mwanchomo tagarari nga nye turabwate kura yao shika kura yao kasenge nchunga ekiombekelia bocholi ne chimbebekia IBC kegendrete bene kulikia aba kichikura ao abo boigo uratokinga kore oyo mobo onye koro yo mobo mwancho motekeri utarelike buno mwakikura inyuranga nabo kunyara ko bagukwirikia asebirebiga bose ase chinga kiechiga kero ekiombe kelia kichimbebe no bocholi KBC kegendete kulikia bena abantu bali konya batebiri nganche bono natigire elikie chora timongina buna muchore nikumuchora ama nikumchagua omochore buna umurayogo ibunga kyokunyara ko bako ukwelikie mwancho motegereri cyabisi cyechi constituency kira sole mwancho motegereri Nsengima Huduma Center Nsengima IBC Customer Experience Center Anniversary Towers Nairobi nkikilioga netie your original ID card gose your very valid Kenyan passport nikubate passport yao kabisa gutumeka mwancho motegereri kibande kia ukere original kabisa na bukunyara ko bako gutarira chebisi chebunge ose constituency Huduma Centers Nsengima na boigo IBC Customer Experience Center Anniversary Towers Nairobi. Hakikisha uko kadi asenge nchunga usipokuwa kadi hayagwategere magega jiandikishe leo usije ukabaki nyuma. Kura yako ndio future yetu sisi sote. Tubasagota kutenga tulikuchagulia tukakochorera umurai. Wewe moka bwate kura. Mwana okagwike myaka 15 ne 3 mubwatie kura. Asenge ncho yaki nere achora umurai. Nakubera nyumbaga uko nagoteba ngabono nje ntagete kura kero tagete ngosarerete ekure ya
ya chako choro murayo yogo igumwa chumo tegarali Radio Vuna 102.0 FM ko gotenga karibu naende Seviro Binde kero togende kusanga kigima amo nere team Mungina ase studio Asebirebiga karibu sana team Mungina. Thank you asante nandi munyorenga mugende gutubuatia gusenga mugende gusanga munentu gwetera semitandao yeto yonsi Vuna Radio Vuna so Facebook TikTok so sensemeli ya YouTube boygo Instagram Vuna Radio Vuna Sinchira yabene igonga karatu wale ko dochamanta iga sensemo ya Facebook bagotebanga locked in from Kegogi. Wow. Manyanga people are there, people are listening, people are watching nana beko nyarekananga nabantu kwatalire ase kenyoruki yabo nabantu kwatalire ase nsemo yabo and that is a very good thing. Yeah, very good. Ujumbe chiria manyanga mbarbe baboigo kura sensemeli ende. Team Mungina. Yes. What is this criteria? Inchira kechiko kutumeka goikera umwana inchi okegogi usanga monere komotebia marorao komotebia manifesto yao na by the way bada ingo tebuli manifesto na nyora mukari ko bechinde mwoboeto ba muntu sikali ngo kobyale kwanyora nganke manifesto ni zile ya kwa rise yemeli nkali ukota kubwato kaliri kwa wero murai obokora barore bikoro but anyway no which criteria are you using you as a team Mungina uikero mwana inchi okegogi uikera abantu bakegogi kubatebya ngabono niga naiga inde kibagendete kwirikia igase gwetera sekiumbekeri kyo bachoni chimbe biki IBC bamanyanga kura yangu ni team Mungina team kubwa yes ono Ntebuna na chage to mete tinanya ukora siasa. It is my first time. It is your first time. Wona chage teno kwemanyikanisa abantu rende. Osoye binyoro imegokwana nabangi nabagaka nabasayi. Wona korre chi project au ese ewodiane nagachire chindoche na temere kwagachira abantu chinyumba lakini rende nkanyora ti project bune chinchiri wekera kero omuntu wono nga come up ne idea yane go interact ne community yane through ase okonya abana be school okay ngoja turabazenga kyo bakonyete yora naroje mutanda kidogo nkuna bwetaiga kare gote batare ko ngoyo mu but anyway that is so good mostly I see abarai asamatanga chikanisa na emesangereka diba chibarasa chiro chinkongikera na mule tandanya kwenda barasa arotigate ngainirere sengencho mugambi kamanda na tegererete ara chikonge bibogo bono tandanya kwenda barasa rende lakini se chikanisa ngo tarande amatanga ngo endande ngoendande ngoendale abantu bakegugi ngogendale ngonde bimole wanyo atakali kwenda lakini najua timu Mungina timu kubwa si hivi sana gose most na boko nyoranga their voices that are not heard na barai yes as voices from wananchi gose okonyoranga mariogi abotari gwikero senga barai nabo bakoigwa lakini they are not heard unaelewa they hear but they don't listen exactly timetinga ayona team Mungina what is this different that you are going to do to make sure that you are listening to each and every mwananchi uyokora na andake kwa mwira neri you know sometimes it's not like you see my phone call nichi besango saba nabonko otenga minchwanga igo kwanera bantu gete baraiga because of this and this yes okay so una kwa kwanire go Salome ntobate challenges bunecho korra maybe rende omuntu una ko ngakire simiga maybe nechi besata ete gonsaba maite go chaka go chikura abantu bakumanya kingima no bwate bese wono muchando nde bwensi naye bakurigire bataka wakira lakini rende se nchebuna team Mungina na nebekire nde very accessible se metekero mundo tari kero mundo gutumia social media rende lakini most of the people ngutumia bare abantu bake gumba maintain namba yane simi na batamanye namba yane ose batanga kire simi batanga kire simi bare se WhatsApp na inde mpamete ba gonkwanira through WhatsApp
nkorespond inde naende mama ite mpaka seito ikorende iyo accessibility so kwe make obe accessible yani iri abantu mbagoikere iri bataite goikera yeah kabisa wakwandira maybe they have your number ma they even know your place. Yes. But again, do you have people kwa ground? You know, you can't go everywhere, you can't attend to everything. Sometimes maybe you are not even in Kisii. Na kwa ground ne lazima haba ebintu bibigendere nabiko tukasina ruko tumanga boss lady go bantu bake go gitenda teba ninche nabiko tukunga kontinga ni wakilishe pale nubwo atabanta baiga ase ground. Maybe you could be even unaweza kuwa hata huko Kisii huko Kenya, yani huko mahali kwa shughuli za hapa na pale ingakie banta bago ikero. But do you have people whom you sent to represent you? Yes, omete politics na sense sana siasa ye nero gutwara umuntu mambi kwa munyorezo umuntu ndene ndi to kumuburi kende lakini ndende nimbata abantu bane ba team mungina bari ground abantu bamaite onye batakite kunyihira hata kama waeze nipata bamaita abantu baraikere na rata emire kuri abantu chinsemo ao within Kegogi ward. So I want to believe ninda accessible no yani hata usikosa kunifikia mimi mwenyewe direct abantu mbaroro sengencho tingutoka matanga onsi ose michango yonsi lakini onye kingutuma kintu gekenda atome nimbata abantu bagokorega siyo buya kabisa ngonga gwatarire Kegogi engima tinda tara yonspi lakini rende nimaitese Kegogi chagite nende gakore nogendere lakini ningendrete through umuradi kitembwate nonye ya chakire kutwara challenges 1 2 3 lakini ningendrete utara buya kabisa. Yes. Kumunchumo tegariro radio Vuna 102.0 FM team mungina boigo bantu bake Gogi gwatoka maburio gwitara 0706102102 mapema SMS line ya Legacy Studio gwatoka maburi kigima alia sensemelia ya Facebook bali bagendete kubwatoka kigima endelea kubwatoka liburi lyao sengenchuka na bera tokenga karatuko kubwata chisimi ntugo ikera kindi buri yao yekerire umuheshimiwa igona. What makes Team Mungina different from other aspirants vying for the same seat? First of all, what makes Team Mungina different? It's because Team Mungina vile umesema ni team kubwa. This is a team with a big vision for the people of Kegogi. Na ende ni maitemba yani bantu bande mbana korebe into Team Mungina ya chakire gukora bono iga. Ende nguchatore ende muriru twake yake irinde ento samba. Lakini Team Mungina is a visionary team ende kwa accommodate kiro muntu ibwate mpaka abangina abagaka abasai paka abana ime Time think yes lakini ndio yale magayete ntimbatevi. So maybe Team Mungina apart from the leaders you mentioned earlier ni maga kidogo umusai nimetinga umusai ko ikabe ementa yao usobe ementi ngakiba songo bagote that one. Yes. Timetinga who are these who are maybe giving you this energy? Are they abasai? Are they abantaba nene? You know, there's a traditionally there were leadership who say the politics nichi alengo. Yes. And now maybe you as Team Mungina, do you prefer how things were before or how things are saiza AI? You anaweza kukutengeneza Salome kwa mburi swali rigia sana. Ese team ya Nea Mungina mostly abantu ngo work na borobo are abasai the young generation. Ese ngencho maite bintu byatakire go change. Yani ntoraka na buna ntotaiti bagaka nende ntotaiti abangina lakini rende nko working closely sana na abasai sengencho amana rende buna social media and the way things are evolving ni ntakere utwara nonyine chi poster chi design chane chiringo printeri maybe chi t-shirt ose chi copy ose ebitamba ebire byaba abangina iyo design inafanywa na young people. Unajua muga katama itia mangana yuta akobera cyber akore bintu bunebyo
gukora graphics gukora design ono team yane mostly it composes of young people na mboro bako poster inonye nebento online yeah, so mostly my team ina consist of wale wenye tunafanya na wao kazi kabisa like closely mostly ni young people sengencho ye energy na ende babu wate na boku mwakire simemotebi 10 minutes ongikira asigite na wanafika yeah Biakagimante tuende sumutimo kase tagekeyemo ne chi sekondi emerongene kisha baadaye tukwirane tugende gusangamo nayo motegariri tukuneke minero gende kubwato kaliburiri aho Ekeminano kia World Cup 2026 ni gobono gia chakirevene abasacha kurwa chitimu emerongene na isano isatensengima baikira sense ya Amerika, Canada na Mexico gusigikania nimura irobo nyangongo Tomo cha gotengeresi sane yo ye mase ye mukruense ya Amerika asinge nchuta bwatie TV wanawasha moto fire pini fire dia matkeroka ni gobono ya bekrichi TV chichinge nchone chi size au aseofa enyorere TV guna bono ya Samsung, LG, TCL, Hisense, Solarmax, Vitron, Sony ne chinde chinyinge aseri gorijo insekegima igotogotoka somo chokeroka ibara ya keroka ichuni mbarabara ne nyagitari ya keroka akesi Miasi number 0748840317 Gose 0711437974 Goetania yo boigo na bokonyora hoofers, subwoofers, guitars, microphones, chichaja, chispika, chikuka, microwaves, mixers, amasasi, chibetri, chivasi, chiflash, headphones, chikebo tunes chigotumeke stimane binto binde binge World Cup 2026 tuganyote bigwe akobwato kebinte fataki igobago chingiriro mwancho motegarali mongereye mase ye mone TV ye ofa naenda seri golire nsekegima kurwadia mat keroka Unajenga ama una ndoto ya kujenga nyumba yako ya kifahari? Unahitaji vifaa bora kutoka msingi hadi finishing? Karibu Shah Ceramics, wauzaji wa vifaa vya kisasa na vya kudumu. Shah Ceramics tunauza steel, simiti kutoka Rhino, Simba, Nyumba na Rai, tiles, tanks za Roto, Techno, Ken, Top na Royal, mabati ya aina zote, aluminium profiles na fittings, MDFs, blackboard, plywood, marine board, gypsum boards na accessories zake. Pia tunauza barbed wires na chain links, rangi kutoka Crown, Duracoat na Royal, toilets, wash basins, taps, showers, kitchen sinks na all plumbing na electrical fittings, agricultural tools, furniture na vifaa vyote vya ujenzi. Kwa nini uhangaike kutafuta sehemu nyingi? Shah Ceramics inakupa suluhisho kamili kutoka mwanzo wa ujenzi hadi mapambo ya ndani. Tupate mjini Kisii, mkabala na Kwanza Place, karibu na Quickmart na Kisii Mart Mega Supermarkets. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0703943972. Shah Ceramics, pata vifaa bora vya ujenzi. Eduka ya Gatembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chobosongo ejego kondeli binto aserigoliria moguko tarire eduka ya Gatembe Prime Distributors elinyori binto bikobwatia Galchit mabati maisha mabati chismiti chechingencho chonsi buna Rhino Simba na boigo bamburi chirangi cha Crown na Duracoat chitangi cha Roto Kentank na Top Tank boigo no nyore gypsum boards Terrazzo chichuma cha kirengencho MDF boards, tiles na boigo sanitary wares, una toilets na boigo sinks. Tarire duka ya Gatembe Prime Distributors yigo toka mbarabara duka ya Safaricom ange na Shell Petrol Station elinyore bibionsi asirigori liamawuko asa mange tuakiresi miase namba 0717603030 gose 0790904844
boigona bogotunyora gwetera 07 43 286 754. Getembe Prime Distributors enyorere binto asirigori rya muguka. Tutwara bwoba eye Radio Vona. Right, kigimo mwanchomo tegareli emeronge tatu isato istageka chabu tukrisana nemo chiabo no mugaso chinsa muroberi bomo kemia Radio Vona 102.0 FM nyora tokenete go sangamo na team mongena uyoko bolika go kyo MCS wadieli ya kegogi go mo tegareli tutara chasole boigo ni ntagete to sangamo usungo muranya ariko bakago twerera kidogo andake gutwara abaraya basubati. Maybe what is this impact they bring into the community? Now you being a Omusubati. Yes. Salome go korigere chieri achiri chibwate abaraya basubati. Tuambiane tu ukweli. Inafanya vizuri sana. And they are doing a very, very good job. Na I can mention some examples. Rende chiaba subati abarai, variba korre asengese chirini chiabo. Lakini rende ninkaitekero muntu naba manyite. And yeah, we have very strong ladies when you are kwa leadership. They are doing a very good job. Nesing incho mete umurayo musubati. Aken umusubati no muntu mo toereru. Omuntu rakwanire yani emetu ndobwati emyomo sana nabo turatware emetu emyomo lakini tari mono nabo kogosu no omugaka agotebya ekira nendoki okire lakini rendo mete omugaka ondeta agotebi takugambira mwanaume toko musamo no mutebi nchwa tutete kukwana naye tagochapi akobori okondangire bunango. Lakini rende abaraya basubati ngotuara bare kichwa iko rahisi kidogo si ngumu sana. They are doing a good job na ende ba ku understand kiro muntu sengincho mete bunanya sa tungete. A woman is supposed to be a nurturer, you know. Men are channeled to be providers, but women are channeled by God to be nurturers. So kuna ile element ya wanawake wenye wako nayo that men do not have. So naki nchendo tebuna hiyo ndo inafanya like women leadership inakuwa ika a bit flexible as compared to leadership ya men. Yes. Ya kabisa karbo ikuntora tebanga bagaka ego. Anyway. So Timongi and I are going to ensure that there is that transparency. Unajua live alone yoko tebia bantu. Tuatebanga simbi na baba kugoikera. In your office na biko tukanga you are issuing umete ama even your area is issuing, for example, scholarships, bursaries. How are you going to ensure like maybe transparency ya rorekanire kurwa service ya basenge nchonga na bigo tokanga you know sometimes we nabo kuunga chibasari chiarurwe lakini abantu chieire n'umuntu biyaboli there are people who are well off. Yes. I think maybe someone is a friend mwahote ingae kwa mwana andi kwa mweji basi nyinge what got this vulnerable kids here ba ebono ba seli gwa kono kuri skuru abana bagoseli kuri skuru you are seeing it but you leaders just decide
kwani atadu borori amaitenga ngomo baterari kinde geke asenga nchere nilienta inabwate kinde. Maybe from your office when you be elected, are you going to ensure despite ukiwa pale MCA ukokonya your community and society bionsi pibikirane burungi? Maite buno mu MCA nayo wikirani n'abantu on the grassroots level na inde no bata abantu bekenyuro bari otakire ku work na borobu bari ba ku identify abana bari needy, you know, because now we assume that watoto wote wenye wamekuja kwa public primary schools ama public secondary schools na bubata kire obukonyo bubo chibasari gose chi scholarship gose chi sponsorship lakini rene ndo bwate abatureti sindio, they can be able to identify those needy children. Okay, so to working hand in hand with the people wenye taiza ku identify these vulnerable children na wakuambie ni so and so supposed to be kupatiwa kitu kama hiyo basari na ende egento buneke kia leadership etakiro muntu bwate qualities fulani na fulani maite kuna equity, talking about equity and fairness and transparency na ende richi basari bune chichikoego chikuru what is ikipeanwa like kwenda kwa watoto tuna is supposed to do like a list to know that fulani na fulani alipata check number ni hii. Sasa unajua hapo ndio hiyo transparency inaingilia but most leaders don't want hata kutoa like lists ya wale watoto wenye walipewa, wanasema yes basari ilitolewa but nani walipewa. So hiyo kuandika hata hizo majina za hao watoto ndio sasa kila mtu ajue this is information that is on public domain na wanaweza kuaccess ndio waone ni watoto fulani walipewa and they also be able to confirm with them na rende mtu kama the area chief gusaba tureti abo mbia kigima kironto gitaiga tugenda somo tegere lakini pia ntungere kama ntegetu kwandira iganto tete gukiba enchero guchikunyara kwa bago kwene kinga abasubati abasae no wena ese abasubati umuntu narasigetu karansto mugako tebirenga yani kirigintu nabasubati women empowerment bas men empowerment youth empowerment goika abana karabo igo kubwatirani maybe you get to tell us. I saw kwa mtandao naruja somo mtandao kidogo pale wakwena nemepira huko bwatoka ebitamba byobo chenu guchesa bana banyaruka se chisukuru maybe yes okay ebitamba byobo chenu there's something, it's a global problem inaitwa period poverty teri go to affect into tweka. It is a problem that is affecting women all around the world. So njebuno muntu musubate nimanyite emichando eri muntara atware chinga ke chicho mutienyi more so especially abana abo abake maite ikekuja si unajua ikujanga ikupati notice it just comes so rinde se empowerment ya abana aba iseke you want to give them confidence ribare school maita abana bake kitu kama hiyo ikifanyika maybe for the first time alafu asimame alafu nguo yake imeharibika huko nyuma unajua ba uchaka kwa mochorori alafu nyoro mwana buno uyu oboire naende gucha school alafu naende abana bange batigire na sokoro ose baba uyu tametia mangana yebitambe byobo chen bono riba guchaka emerobiri yu komotebi butore mattress ose beko burangiti so they don't know the health risk that it poses for these children. Riba gutumika ebinto bitatakeiri esengencho unajua hizi ebitambe byobo chenu zimetengenezwa specifically for that so it means rio mwana akorre umutienyoye and anafaa kukuwa na sanitary pad. Okay and then ntubwata abantu bari bago take advantage esabana babake riri babwate umutienyi nariyani aramugurre sanitary towel ako ataite gusari omwana ese riri ngotebo gusari nkagitera no understand tigento ngoteba bone gento buneke iguchanende ya cause early pregnancies childhood parents and rende ya sari kenyoro unapata watoto wanakuwa na school dropouts
bata itikwenda skuru naende use umwana utwara oburito asa endelea na shule. And now you see this is now going to become a society problem because we want to raise a generation that is coming to lead tomorrow and take over everything, but rende toratuara abana waisika bake tena wao tena ni parents kwa watoto wadogo maitetogo tebia bana baba mura ati yeye akipatia msichana mimba yeye ataendelea na maisha yake, si ndio? Masomo itakaa kawaida and ataendelea na maisha yake tu kama kawaida. But what kind of a generation are we going to be raising? Because naenderinde aba muraba bagukina mbatake naende konyuoma ngo barache banyuome naende torochi. We are going to be creating a society problem by ignoring such a small issue that we can be able to manage as upcoming leaders ama leaders that are already in power. Yes. Yeah. So this topic inakuanga very very wide, but renda abantu bago kaganga this is something that will affect only the girls, not knowing that again they kegocha go affect mpaka abana baitaba muraising encho ryo mwana mwiseka konyorenda nga yakurusi gisa kurusi kuruese omumura usomo gaka Yeah, kabisa. Maybe that is one of the things ama gatie bintu biria ugutskunara kubago kwenekerenga mumenyi okegogi na boygo. I know it's something that you're going to get out. It's not only in Kegogi. Saying maybe by that time you never know how things are going to be. One lakini rende naendo manyete charity also begins at home. And since nimesema this is a global problem, you can be able to read about it even from the internet and from other social media sites. Na boto guchakira rende Kegogi singencho esebono iga togo chakiranka ese bono iga kusabu naindi no metege nteke inataka resources pia. So as we get resources, as we go to the schools and give the sanitary towels, nainde omurobiri oyo na chagito mutienyo gatatu nainde nga promise ngateba ninche ndare chiskuru chionsi chi ward yaito chire public. The target population mostly ekoba bana baiseke kwanzia grade 5 to grade 9 lakini rendo konyora ndubata abana bande bare lower grades than that na kama grade 4 hivi ama grade 3 lakini bachakire korora ama nyinga yo mutinyi. So we also include them because now we go to the schools, we get the data, we talk to the management, alafu bamanya gotoa a list ya bana abo bari batakeire bari bagutumika etambe byobo chenu alafu namanya kogenda rende I solicit for funds from wherever, from friends, well wishers, and also from my own pockets. And then we just purchased and we take. So rina chiete the first time ngakwa magena sana ngakwa magena na bere kingwa kwa magena sana lakini rende nche nimanyite esenge nchonje no musubati na I was once a young girl nimaite style egente kigegocha kirako gose sana inaweza kufanya ukose confidence na hata ukose kusoma kabisa na ine tu irane skuru ya UP lakini tokonyore support ya yukorwe sabarimu nenda sawa ibori. Tunasema waongeleshe watoto wao from home, that is where it starts, and then vago cheskuru wanaongeleshwa na walimu, and then now as we come in now as the community tokuba kwani ramanganaye tokanyoranga kwa magenese ngincho bago teba bono taite go support omwana omwisike pieka. Because unajua people are not enlightened about this issue, wanafikiria it is a girl issue, but rende ngatema korengerere within my resources ngento kinda kore naende la inkorera omwana omumura wono ngachaka koena na embombo. Ni sengencho nimeita bana bamura wanapenda sana, alafu unajua sasa wakicheza break time inawachangamsha amongo, wakifika wakirudi kwa class anakuwa amefunguka mind, so wanaweza endelea kusoma. Very good. Gunga getenga mo tekereri kwa bwatre bene, especially uli okorua sensemeri ya Kegogi gumoncho mo tekereri ntegete team kubwa aikakuru ngana Kevin Ogero na mwana anasema team kubwa kabisa, and that is a determined kiongozi. Julius Sangwenyi, a lady of the people, a leader. Hiyo ingine nitakupia usome bado. Ni mzuri bado.
kurwa Kegugi Nyansakia locked in kurwa chinsemo cha Kegugi locked in kabisa bantu babwatitie dosa part wale kutoka agotebanga kutoka Gekano Liaranga agotebanga noalime yumurubira nafuatilia sana umurai bene a leader woman leader kurwa Bobembe anafuatilia Valini Mesiani pamoja kabisa aka man kurwa Nyakembene Nyabisasa kuwel tunde kurwa Keroka pamoja Evans Mokua Keumbu Nyausime Kenye kurwa Tago South Mugrango pamoja watching live kurwa Chinsemo cha Nairobi Mama Justo okay wote kurwa Magombo kurwa Magenje kurwa Boigesa tumsifu Yesu Kristo Mwokozi Jonathan na kuona kabisa Chinsemo cha Nyamaningo Edwin Nyata nasema kondani kabisa kurwa Nyachichi Rogers na wote ambao wanazidi kutufuatilia bagende tugotubuatia guka kuriski mchebi ngombe machongo kila watu kutoka maeneo mbalimbali bagende tugotubuatia kuko gwetera sensimo yimetandao kabisa na gwetera 102.0 FM nyirobe gwetera www.radiovuna.co.ke karonte kitincha sura singistubati kumena ibirista gikachoka kuragesa na ibirichinso chabona mugaso ngumoncho motegereri kama una pongezi kama una swali kama una jambo la kumwambia mheshimiwa Tim Mongina sanga mwananchi gwetera 0704102102 gose 0785102102 kero kubato karibu liriao asemambia asomuga sobono by the way asomuga sobono na kuona young kid okay sawa na kuona na anazidi kukuona kabisa iko vantu bagele tukubuatia Tim Mongina tena zaidi kwa 0785102102 vona radio hello 0704102102 by the way don't go without telling us manifesto chia oisa tuchinkali nchiri toivere unataka kuiba manifesto zangu. Manifesto ni zile. Shida ni implementation. Lakini manifesto zinakuwa zile. Hata wewe unajua tu. Ni zile. Okay. Zote irende uko boli kuroteluki. Ani korwa Kegugi. Oh, chama ni kipi jameni? Sasa wewe Salome. Mimi nataka naulizia msikilizaji ambaye hata wewe utabadilisha kura yako basi kuje Kegugi. Haina shida. Women for women. Utabadilisha. Buda radio. Salu. Inche. Emasi na Robina kusome chamu gumo. Yes. Na bomba tegereta ya kabisa na igoro morai. Utageto morai kabisa wake we watch. Na igoro ndira kwere sama ene mbuyale. Ana bawenta we sura nabantu bake goyi. Lakini umujana no na bawatabere sabuya. Bona naboko mwikera sai munata ibire kabisa namba isi nabakoru. Lakini gakwira chikura time digo injige kyo chiaba. Kwanya rango chire underground to nya ko mwikera ona chipa ona no chire na era kabisa. Nale gocha ko muboliga. Na tabanga otemere kwa gache ebitacho ne chinyomba nkwagachira abantu ngokonyara abantu. Inji kiagerete agataka kwagaja nasinge njate to gochaka agate to bura ibono ne kieta gata gukora kokonya abantu no kwagaje bitate gosino kwerwa nande ataire team case kigure for example na agendere gokonya igo ina iligo ile anazo muboli asibona yo mwana mindovya bona. Asante, thank you so much Mask na Robina. Vuna radio. Hello radio Sula. Manana buirite buya. Wanelio mweshimiwa itabire. Maneno yanere kimata kulumba choga nisesi. Baba mukwana buya bana gachinga chisi monene. Akinaye to kwa bana baba to kwa ndabate go yoga ndamda bandi bachiete. Kinda go sabo manya to gora ya kero kwa sabini nesa ngora na bago kwa. No nyanta utina ya to magita kabu murioti. Na kora musemelio monene no egure kurende to chikweba bali ba koire mbora. Wana keron ko inyora ba isini ba ito ba no ko igora bali chisi muno yo minta kwana.
Enga tinere twagachire bwo moisibi wokoro kusimbara tinere gavana ya itoko Kisi County. Ega sieli kiarenge wasie sini ya twari kwa keso monene kera chieta ali muna bana karanseiga. Okay, liboliria ondireri. Kakie sini kaba mutata liboliria nango boliga na ki. Era bana ko genda ebe gosana na inyora bana inchi bakigogi. Okay. Asante. Via kabisa ntegeze tugende direct to the questions. Bono. Nae unabuchuka. Ngokero mwachomo tekeria ganete kubore liboli kegema because of time I want you to kuiraniria. Liboli nderia boli gwali Tanganyika I think both wa mbaso alinga kekero mwa chire especially you are given platform mkwera muri buna muchi kunara kwa moko eneki anga mwakonyire mwananchi lakini kero kwa irire kura kwa nyoranga you are nowhere to be seen. Alafu mutangani ubulinga ndake that is a mask na Rubina ubulinga yes nkwa nero kwa gacha chinyomba I don't know if you are still doing that. I am not. Kulingana na erega bulinga bado bono inkikia kweto moyo wachaka kwa gacha wayu ugo kwa gacha senge njomete nguchuri kubuli kirugo senkubuli uri kirugo naende after bono chikura chiasokire maybe toire tikura God forbid. Are you going to still are you going to help ose guguchukutigirali that is my community and una na target kingo kwana na tebete it is about giving back to the community and again to kiageretenga gache nyumbe yu ya Gesieka 1 muntanga akirete simi na kaniambia it's a very bad situation that is happening there. Pono metena hiyo time ndo nilikuwa nimeanza sasa kujaribu kutembea kwa community yangu so renda gantebe onye ukonyara na boko beka okoboko tokonye family na kikiagerete tugakoraigo lakini rende buna nachitenga chaka go interact ne community ane buya nkanyore gento ndanyare gukora kulingana nechi finances chiane chirimbwate sebono iga ne program iyo koena ne bitamba byo buchenu and that is now a program irira konya abantu bange ba award na kikiagerete nga stick bono ne niyo ne program yeyo yebitamba byo buchenu ala frende ngachanga join ne okoena na Chimbombo lakini rende ntanyo oreti kiroge ki after 2027 kagirete iyo ya kupeleka sanitary pads eyutari program iransinye saying I still want to give back to my community in whatever capacity. Yes. Bia kabisa. Wakero tuligitu gotabukia igando chiatigeri sana ne mosimu moja. Vuna radio. Ala. Ora uya. Nutora no mogeni. Omogeni gaswa ne bikoro to byonse. Mama twazia nari komoriga. Anda manyarige gundire ngotoka rire funa. Bono naigwa goteba ngere kawaida ni gagutara na machuma basae. Nikiata gochorera na basubati mbarwa machuma bake bakomubwati bako moko boko ngakia gutara na basae bo kama chuma na basubati mbaro maitento bwata masubati no ne steni aigo konyora basubati ro bako banga chigari kabisa bako ngonte gari bako sukunana bata banga tokendo mwaka toimukire mbora nere tigana tuko na miki era ta kurigeria basubati bako mubwata ko boko bamubugore no ne gekabu kiaye baminto igona ginata kangira neringa ninki achoreta basaeboka nona basubati marara kora soro kubaneli chuma viamono mano minto atini entra kanale oyo konyabe kambu yale tigare ndo motu nando ndeta moito moyo lakini arangina ni swali eringa inki achoreta basaeboka ibo linkwira neliale akera nerira kinyama ngagende moturio kana igwe ntate bano more mware. Asante, thank you so much. Asante sana. Tikazekero kura neliboli elio krabo igo kwena na enkwana yawo yo mweria sengichonge biro bitu bya minyo kerekero gusegeta umwaki kura akere bagotiga basubati mage kabisa lakini karaira neliboli elio sasa abantu bane bakegogi nkagete mwegure iswariro taite mundigeria
ama nake abaruka abasubati bari barawakorwe pakoche usibono mondigeri naende mondigi onye kore gaiga ontegerete naende umetaye no musubati ura korega sieyu unetakeire nitafute timu ngina. I want women pia wakwe kwa team ya kutembea na wao. Sasa kama kutapatikana mwenye ako Kegogi Ward mwanamke usomo subati mwenye anajiamini, tutembe pamoja na yeye. Yes. You wanna what is you can give your parting shot go chiase andaka no musubati musubati okubulie kirugo lakini nga nabwa to boba usotegete kubulie kirugo oro muobo usubwa to boba urengerete nga bono gakinga kingo chigokora maybe obole mu bwao nabo boy gobora mukonya as you give your last word kirugo segeta boy go omwake kura Kegogi agwakire kura nabo gaba abakichikura onsi piensengima bakechikura nandi bakire musubati ekura wache yo mudomo wache kabisa. Kwa mwanamke yote who wants to ask for a political seat, this is Tim Mungina telling you it is possible, but it is not easy. Lakini rende tigatoteme tinga kichaikire chokwa umwana umwisike usaba subati amabaga yokoba abarai ese gusiye yaito bono tujitokeze kwa wingi. Let us try tuongee na watu torre gose mbato chore na intu togo choru tubakorre gasi no boremu nende tubakorre gasi bunita keire alafu na kero muntu uri ontegerete onye tubwati kuraga kitiga tubwati chikura wacha tujiandikishe kama voters because our vote is our voice. So onye tubwati kuraga ki fanya mpango na uchukue kura, na wale wenye wako Kegogi Ward ama wenye wako surrounding kuja ushikie kura Kegogi Ward and all the residents wa Kegogi oyon Tim Mungina ukubasabe kura ya ino chikura cha ino ukubasaba ese site yoyo bo MCA ya 2027 morre buna nkuba akirega singo korega yani buna mutakagireti ya to change Kegogi Ward MSA. Naende for my parting remarks, I want to correct a notion that we are doing politics in school. We are not doing politics in school. It is just because I am an upcoming politician who is wants to give back to her community, but rende ntori gukora politics esechi skuru esengencha abana be skuru mbabu atikura akintu to kora na Tim Mungina no gokonya abana be chiskuru na yes no gokonya abana be chiskuru lakini ntori gukora siasa chiskuru lakini Tim Mungina no mwana siasa. Yes byakigima igumo nchumo tegariro radio Vuna 102.0 FM asengencho yobo tegariro byakigima tumekuwa na Tim Mungina igase studio nyorangaga kubulikira kiria kwe MCA wodeli ya Kegogi gabantu ba Kegogi sijui kama mpo ama ampo. Tim Mungina yupo ama hayupo ayumuzi kunyaraga mogo teba inua banyane gwetara se ballot. Karibu tena next time. Thank you. Usiende ukiendanga ukisema sasa karibu sana kwa wakati mwingine mangana mayago tochira senchira yobo ikiranu ime ya radio Vuna 102.0 FM mwanchomo tegareri igonga tukuneke minero ndoke the boss lady kianda ni chamargwa lanchingia obo tegareri ubia. FM 102.0 Radio Talk. Minero. Aya namangana maya asinjira yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya radio Vuna.
Chinsa sana na ibero mwancho mo tegerera mangana maya senchira yubo ikera no kodende ritanganite yango manya senchira yubo nge. Bamenye be division ya Gesonso ime abonchari be murunganeri igoro yo kunganywa komodio gochia nyabioto. Yole neganga yo kuligekero kyo barayi bwense Dr. Fredo Kengo Matiangi na barayi bande batere na bakenya mbale nobo sibole bokorobeka naso mulembe. N'abantu batano na batatu bakule kubatikana no mubasokono ebare yo koleka ntese pale nene ya Nairobi Mombasa. Kukwania andon sia sobere to mancho mo tegerere na gokwariga nyanko manya senchira yoboi keranu. Wamenye be division ya Gesonso ime abonchari eyo gotoka ese county ya Kisii we murunganeri igoro yo kunganywa komodio bagocyanya byotogo etanye kilomita ya mukuru wa sensemeyo na koiroro obokoreri bwe serikali gosarika wakoro na Charles Lwanga Ongwase na Richard Mukwoseko abamenya abo bayikaso musangire kana manere koryare ro kugaya na enganeyo nigo bagikeriege koleke na goteba bune serikali tebone tikokoragasi asogwanchireria konde Gwensi. Abarayi baminto njengoro kwa Charles Lwanga Ongwae wikeria etanto akwanira igoro ya mangana Gesonso division yale kunganyi gukuru Gesonso gochia nyabioto bono mambia lituko litwa tebete twale komira na barayi bonsi ba division ya Gesonso ngange tokale Gesonso galia tale 8 gochagera chinsainya tomanyenga inaki yale kunyalekana division yeru Gesonso agende nyabioto initially yale Gesonso igabarayi bonsi opinion leaders ba Gesonso no bakale be division abe ward na para ebanda bonse balwa goodwill mbache baiche mambi egera tosangeli nganeli torengo sobora imbo bange dio karange ega sinko berange ibipande ngocha bire byaboterwa abu nyone cyasyo bisya leba cyo bisya agriculture ngo bachiro bono nigero bosokunga cyo bisye egichiro akigende nyabyoto Contention nero nyabioto ibintu byansi byare byama yamano asamalieta ngoro kurija adimokwa mwaka no seko cheno yo mo bona njina agenda Gesonso ntakete save singo ikagesonso nkanyoro modi yo taiyo ngachikobori ngakete nerusa agenda nkonyora ngaya urusiri gwanga gakale ko sabu nyabioto tebe kirie bere nyabioto chikoro ku Gesonso division endonye kunyarekana ekogera Gesonso itamale monaro obisieria ntutagete bono abaremi mambi moche mwensi itutagete toa serikali oburemo etwagakera obisi ya omodio aseba kuchiko twaro obisi ya ebero obisio na ekere kiombe kitene tabaga kurwa asensemo ya gusi Council of Elders nigo beso kirebene na kurwa gusaba kwabo gochia sabara ibonsi borogongora gusi kulenda emeno yabo ekero bago kwana ekere kyabara yabo aserio gierimo bagikeri tsaka chene getigwe bwango igasensemo ya kiumbu echicherere to monto yo magosirio bogima bwaya na kurwa gusaba gochia sabara ibensemo ya gusi gutatumeka abantu bobena koena kyomorembe ekero batebire buna bali bakoletege kole kyoko imokeligwa ege tambokero keli chiko. And we are here to make a statement about us. We are not very happy in situations that we are seeing happenings in our community. First and foremost, recent actions in our markets. Not one, not two, if you refer, but some. We are saying, please, leadership, think, engage your brain before you engage your mouth. So we are pleading, whatever happened, Keumbu, in our community, that is a curse. Onye ntori kwero tota, ngoto kutatoro boroso, ebisa kubieto bijioso anyaura. Yanga ntori korusia, goturu tumbege sa kugiaito, na abana baito na abachokoro baito. Yoto bocha amo buna bagaka ve kambiye turetiye turagerege ntokerikia inge Keumbu ngaki korukale bakungu mbanya kubwa tansara. Chino bono chikworo kege sa 13
tantaine abande batebinga torusi kianga togende gesogono nabagushie mate togochayunga into nabarogi ninga nabatokunga chunge togotara gesogono wone togotara gesogono kworoki Kenya into nabarogi togotara gesogono. Kwa lile tenda ambalo lilifanyika katika huko Keumbu, tunakasifu zaidi, tunalaani lile chambo na tunaomba msamaha kwa jamii yetu ya Umo Kusini. Na kubatikana no komentekana kwebikole bya Kenya gochererwa siasa chobogesa ku amono gotumeko kwa basaria semesangerekana ya gesiasa obomo buko ameria serikali wa United Alternative Government wasabire serikali ko imuki gitambukiro kya bwango bagokuwa na asomo sangerekana sekanisa yeme ya Kamule County ya Machakos barayabo bakora ono yoreneganga yokorige kerogo kyo burayi bwense muske Dr. Fredo Kengo Matiangi kubatirana na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa niko batebira Abakenya mbali no bosi bole bokorobekana no mulembe amagima batari kogosererwa barayabo ni go baruro ko bole gochia sebyombe bitene toborendi kokorobo tukina kubeka byara barayi bagosegeta chibura buru ekyo kire bayiganirira serikali kubirigeria basaye mirimo iliyogo keani ogotumeko bobe na barayi bage siasa imeyense. 2 people have died as a result of that incident. This country imeanza kuchukua mambo ya goons kuwa ni mambo ya kawaida. Wale goons ambao mmeona Keumbu, ukiangalia picha ile vizuri, vile Mheshimiwa Matiang'i amesema, goons wako pamoja na polisi. Polisi wako kwa uniform, wako kando ya barabara, wenzetu walinda mwananchi wanapita, wanapigwa na polisi wamekaa na goons. I am tempted to say this, Apostle Musili, that when we take over as United Alternative Government and other Kenyans of goodwill, we will have in real time to reform the National Police Service. FM. Ene nigogendere tokotegera Radio Vuna 102.0 bwe manyibona gwateka kurwa chinkonko inye chense abantu ikomimba begeto byarana abanyanyimbo ritukorego rasomo cyomaneno Nairobi kubwatekana no korobekana kwa enegetigwe kwa 77 ukwa na imeyo mocho Nairobi mo Inspector General bo abanyanyimbo Douglas Kanja nigatebire bono korobekana kwa ritukoria Jumaine niko kwale mamincha yeri chiko asikeli atebire bono abanyanyimbo mbamanyirigo sekoegwa notice ende yonsi yogochi gokoleka gukorobekana okwo egerekie ebyombe byo kwegerera obwene bwa mwanyabantu byagikerie gekoleke nagoteba buna okobekwa byara kwa abantu abuni gokore ogochererwa na kobamincha yeli chiko. Mimi nilikuwa mmoja wao, nimefinywa hapo chini nikatoroka. Na tunajua mahakama ilikuwa imetoa amri kuwa polisi hawafai kuvaa plain clothes, kujifunga hizo mask ili wajionyeshe kwa public the police. Ukiangalia leo imekuwa politics, watu wetu wameshikwa pale, ukiona vile wameshika, they have been manhandled. We must also remember that where your rights end, that is where my rights begin. For those who wanted to protest, to those who wanted to picket, there is the usual procedures that are supposed to be followed. Notify the police, and so that you are put into the right programs to do that. You don't just wake up one day and then so that we avoid situations whereby there could be problems. This city has been cordoned and it has been gridlocked from all angles and from all access points. Myself, I have walked from Makadara to the CBD today because there was no way I would access this town even on a motorbike. I had to walk and I had to use a panya route. Unfortunately, asubuhi tulipofika pale Jivanji tulipata wamemwaga polisi kila kona. Tukaamua kwenda pale Aga Khan Walk. Kufika pale Aga Khan Walk wakaja na hizo gari zao kama 17. Na abanyanyimbo bamubekire byaro mu kagiro yo maboko ni binyogo byogotindia asekenyero gya captureren ime ya Kipsolo County enke Belgut haso bonyabyobu abanyanyimbo ni go banyora chibibe 42 chirita emeronge 3 echichibwate chiabwate chemical gikagere ko ba ethanol nabo igo ni go banyora chibox chimibere echichibwate chichuba chibinyogo byogotinde ebinto byokorosi ebinyogo byogotinde nabo igo ne chibaji chiakere ekerekyo abamenyi benseme yo baruro gosaba go chiase serikali kweneki oko ni go kwebinyogo byogotinde ngo ikiwa koromo yario asense meyo huyu mwenye
akawacha, akarendisha, anarendisha watu wenye hamjui. Yeye kwa sababu haishi Jebaon, anakuja anatupea watu wenye hatujui na hatujui kazi yenye wafanya. Tunasema all the landlords wajue watu wenye wanawapea manyumba. Na hiyo ni kazi ya chief. Lazima ajue watu wake ni watu wa aina gani. We will continue to conduct similar raids across the sub-county so that we can ensure that all who are involved in such illegal activities are arrested and arraigned before court. We will not relent in this fight until we clear this sub-county of such illicit activities. Na abantu batano na batatu bakule kubwatikana n'imibasokano ebere yepare yakorekaneta sebare nene ya Nairobi Mombasa asabanda bange batigereto chingoma chintindi asomo basakano mutangani yokorekaneta sensemo ya kapiti asebasi ya tamide yare kogenda Mombasa yomeranite bosio asobosio n'amakorokorabere kuirerogo kwa abantu batano nomo ekere kyo mubasokano okabere yokorekanete bwango iga asensemo ya salama asegari bari nete yatumanete neri korokoro na kuirera ogoko kwa bantu bande babire negati emibasokano emebe mono gokoreka asebare ya Nairobi Mombasa asa abantu goikira bono baikire 15 batatu abo basiria magimabo goikira bono. Mimi nilisikia tu basi kishika break. Afu nikasikia tu mlio. Nikashtukia naona moshi, naona giza, nikaanza kutafuta. Nikajua tu mtoto wangu amekufa. Lakini bahati nzuri nikampata kiti ilikuwa imemlalia. So gari yetu ilikuwa kwa line yake, nikasi ile trailer ilikuwa ina overtake road. Dereva akajaribu kuhepa lakini akashinda. Mimi kivyangu nilikuwa na bibi na watoto wawili. Lakini bahati nzuri wote walipona. Hakuna mwenye ampoteza wai. Ile tu mtoto mdogo ya macho yake iliingia kio anataka aende theater. There's a lost child, 7 years old, who lost the mother, and we also tried to trace the next of kin. We had 6 people who died, and others, a number of them sustained serious and minor injuries. Goikira bo mwanchomo tegereri cyabutukire kitageka 17 igoro ye chinsa isana no ibere cyabono mugaso nongo butorra mangana maya a centra yoboy kiranugendera gotegera Radio Vuna 102.0 area tariane Victor Nyachae Uyo noro mweli obwa mangana maya a centra yoboy kiranu Vuna FM. Ekeminero Oyo nomo bayeno gwelituko gunokoretwa sole na Radio Vuna Moitake minyo tanga na muimukaigo Moitake minyo tanga na muimukaigo Kuri nege kikiao tikenga na busa Kuri nege kikiao tikenga na busa Kare abantu bali kuri chinko Ningo bali kuchikunya bachita Kero kende na bumuntu ali kukunye nko Kura mambigo ikamagoroba Omweli oje oiteke minyo Eke minyo na kankaga sini mono abantu bandi nigo bali kugachaya mono bakaira ni guchumu nganyiyo yakagenda kurenda abande nigo bali gukaira bache kugekera baliera iye enkonja kaliru kare nyenkwaliete bandi nobora tokentwaliete irinde batebanga mbuya goitaka minyo kubwa koimuka busa utaitetikende kagiro mugusia atebanga muitake minyo tanga na muimuka busa asikali kwanyorirengeke karabwatirira sengencho kwa ere gukurumambi turanyora kende kariyaga sini nabora gende mu muntu ganyo muntu akobokonyi gete lakini umuntu abatebinga bokonyi bulimboyi nabora genda asigete agoteina bokonyi buri lakini akwaga ntu gete gataiza ini kali bwatege wende ukabesio muntu besa usine siringe 50 wateta ko siringe 20 karabwata karagenda na kwo karagenda ni yukwanyorire yara mu kisangi takona kuingonyaga notakonye nkiangaga wachiru muchibu muntu kwanyola kandagira nkaro karosi kwalire gakikiriye gikwa konyure na kyo akangambuya kiri kwanyorire getumeke buya yara mu gisangio takona kulire nabona gantaka na kenga gonkonya
takuna kuri na kabesa kana gakengago igintu kiri kwanyorire geke na bukera gukonyara mwesangu isoko gitumeka bia yani nga moita kiminyo tanga na muhimuka igo no muntu tanyore tikende no muntu ruobusa asoma byo buri tukere ndoke Thomas mbuno munguru yo sesenewa oyo nomoroberi bw'oburimi nerire unokoretwa sole na Radio Vuna. Mwancho motegereri na gukwanirie andonsia soberete na gukwarigania soroboti rw'oburimi nerire rietaria ne Victor Nyechae ase ikio koringorerira se kaunti ya Kisii na Nyamira guchakira chitariki 5 cy'umutenyo oyo wika chitariki 13 cy'umutenyo oyo ase kaunti ya Nyamira zoni ntangani nsema ya Burabu Nyansiongo esisemekenene kijauri mongori kipkebe na boigo matutu na ase zoni akabere nsema ya Kerenyo magwagwa ikonge kyabonyoru nyamusige kendo na boigo miruka na ase zoni agatatu chinsemo cya Nyamira nyamai ya kebirigo sironga tombe bosamaro gacuba rigo mamanga na kimira nigo chirene kimburaga tiebirengo bya degrees 33 gwike 52 ase iki yengima nigo chinsemo chi kaunti ya Nyamira chirene kya mabera nembura bune kobwatia chinsemo cyo nigo chirene kyo buchinsa cha mambia uburero kunyira kwembura enke ase chinsemo chinde chinsa cha mugaso nigo chirene kimbura ye chinkoba na marogoba mare kwene kigwambure tayo ritukoria rero buramu mbone kigwe mambia kubatwa nembura ye chinkoba chinsa cha mugaso na anke alamisi chinsemo cha Burabu Nyansiongo esisemekenene kijauri mongori kibkebe na matutunji na kyo kunyira kwembura enke chinsa cha mambia kubatwa nembura ye chinkoba chinsa cha mugaso na baigo amali atabwatimbura kwene kyo chinsa cha marogoba ase chinsemo cy'ukorengarire zoni akabere Kerenyo magwagwa ikonge ky'abanyoru nyamusige kendo na miruka nigo chirene kyo Burabu chinsa cha mambia kubatwa nembura ye chinkoba chinsa cha mugaso na baigo amali kwene kiwata bwatimbura chinsa cha marogoba litukore ijuma na ase zoni agatatu chinsemo cha Nyamira nyamai ya kebirigo sironga tombe bosamaro gacuba rigo mamanga na kemere nigo chirene kimbura ye chinkoba litukore rero mugaso litukore alamizi na ijuma chinsa cha mugaso boigo nchene kimbura ase chinsa cha mugaso maberera ni garabe gorasi chinsemo cyugatiye birengo bya degrees 22 gwike 25 nemo na ase chinsa cha butuko maberera ni garabe nsigatiye birengo bya degrees 12 gwike 15 nemo abasemi bo bari minigo barure chinchira cyo kwerenda bene asibaganiye bari mikobeke bitangerinde gutanga gosombo kweriroba nabayigo gutanga marwire yemibende netugo yabo abantu boyigo baganigo gwetanga kobera isiko nakoyiga mainse mete asogotikana nyomba mbakenga kiembure yiye chinkoba yasirire uteneri bobo bene bwe county ya Nyamira nigo baganiye kwebanga boyikirano irinde gutanga kwateka kwa marwire na malaria uburoire bwa typhoid naboyigo dysentery kare kigwe na asensemo yechisemya bali mu basabire kwene kibira mabye birasi na kebarambire bwe boyikirano naboyigo kwene kyabana mbali gutambuka ase chindo chichira amachekero bakogende skuru na kiro bakoira nanka naboyigo ase kaunti ya Kisii nigo chinsemo chezoni ntangani echichire nyango somagenche masimba nyachekiriana na nyamasibi chinsemo chezoni akabere echichire birongo mosocho nyamache nyangonda kenyanya iko basengera rio siri naboyigo sameta na itumbe na chinsemo chezoni agatatu echichire kigatibe no kiumbu kiogoro obaracho Kisii Central gitarebo itangare marani ogembo isecha nyakoe nyambu na nyatieko naboyigo monyerero nigo chirene kiembura gatie birengo bech degrees 33 gwike 55 isana ibere kwena kigwa kwembura na mabirase chinseme chiche kaunti ya Kisii niko kolebone kobwatia chinseme chicha Kisii nigo chirane kyo Burabu chinsa cha mambia ububara iriro konyera kwembura enke ase chinsemo chinde kubwatirwa nembura y'echinkoba chinsa cha mugaso naboyigo amale kwena kigwa mbure tayo chinsa cha marogoba embura nigerene kyo chinsa cha mugaso ritukori rero Jumatano na anke alamisi chinsemo chi kaunti ya Kisii chinsa cha mugaso amabere nigara begoro ase chinsemo aho chi kaunti ya Kisii gatie birengo bech degrees 22 gwike 22 na kianda boyigo chinsa cha butuko mabere nigara bense gatie birengo bya degrees 11 gwika 13
abasemi bo barimi go barure chinchera cyo kwerenda bene asibaganira abarimi kobeke bitangerinde gutanga gosombo kweriroba nabo igo gutanga marwire yemibendi netugo yabo abantu bo igo baganigo gwetanga kobera isiko nakoiga mainse mete asogotikana nyomba mbakenga kiembure yiye chinkoba yasirire na asense mo yechisemia bali mu basabire kwena kibira mabye birasi na kebarambire byo boikerano nabo igo kwena kyabana mbale gutambuka asichindo chichira amachekero bakogende sukuru na kero bakoira nanka omwancho motegerero inoro mwere boro botiro bore minerire onoro abato gotino ma director bwe kiombe gyo koringorere me county ya Kisii na Nyamira Henry Sese area tariane Victor nyochae ngogotakero botegereri boro buya oyo noro mweri obu bore minerire kurwa Radio Vuna Radio Vuna mwenye bitinge litukulirya nchirire Ben conference go ikatocho rorona ende bona mochari tepo ichari njengoro kupito boko Richard kwelikire na namba 145 basajja batwirikiri tutokora kwera abasemina bange baratoko mono sana omaete kanone karabangire bakwenda barabuji semina jabo ntwekara bago twereso ngotegerera tole Elieta leo kabisa ndili rasmi ile serikali bwana. Yara diatemo namba 2. Bwana ase line up yo gwakana gwakana namba 18. Sawa wale magana mbiyale na bugire ticket ile ya tire. Wewe uko sambamba. Bantu meni kimungu chukokora somo yegoye. Muri oyo tangani go kumera na bagaka. Tangan tura sala. Kiagera na boko nyoru mugaka nonye naye na bobwate ole sumbwa sumumino. Umutinyo gatano na gatatu umwaka 2026. Igiturikie basacha Men's Conference. Mutagwatyo mugaka. Naje tatomwa, naje tatomwa. Kaita angoru ere to musache. Na tatu mino nanje gocha. Nanje na mugurja kante imurwera na bagwani. Yo mugaka Justus Makolingo kona bigitege kamagabo ari number 149. Rande ngona koleta nda bande. Arafu 9 manye kobeka imenga pugu. Ngento gamage ngento rande to ya banda bangegera bache bamanyo buya bwamani zikoni balansiye egera tokonye biya munoro ja kukarandi ebesa yo kwelikia necho shiringi chimisano choka akana gwetera EPP number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna Tuba isa ko saliba geli ngencho lyogo chencha ubugima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka 2026 Erike mapema Radio Vuna sose niwekera engake Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho cha kitaifa au pasipoti. Sauti yako ni kadi yako ya kupiga kura. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendeleza usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea ofisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au fika kwenye kituo chochote cha Huduma Center karibu nawe ama kituo chetu cha huduma IEBC Customer Experience Center kilichopo kwenye Anniversary Towers, Nairobi. Kuwa change. Kura yako ndio ficha yetu sote. Hata wakuzala leo, hata wakuseme mabaya, hata wakuzala leo, hata wakuseme mabaya. Amini Mungu yupo na wewe, amini Mungu yupo na wewe, amini Mungu yupo na wewe, amini Mungu yupo na wewe. Hata wakuzala leo, hata wakuseme mabaya, hata wakuzala leo, hata wakuseme mabaya. Amini Mungu yupo na wewe, amini Mungu yupo na wewe, amini Mungu yupo na wewe, amini Mungu yupo na wewe.
imetoka hiyo. Mungu akiamua kukupigania wewe, imetoka hiyo. Mungu akiamua kukuonyesha upendo wake. Usipate kono marafiki yako anaweza tokea aje upesi tena sana, yani ya kutembea kukuokoa, ama takucheki ukiteseka peke yako kiumia. Tafuta rafiki wa kweli, ukipotoka yeye anakusaidia. Acha nikuchapie siri moja, rafiki wa kweli ni Yesu. Yeye atawahi niangusha, kuniacha kwa maisha yangu. Hata nikipotea niachi, huyu Yesu ni wangu. Amefanya wengi wajiulize maswali mengi bila majibu. Hata nikipotea niachi, huyu Yesu ni wangu. Amefanya wengi wajiulize maswali mengi bila majibu. Mimi nasema rafiki mwema ni Yesu tu. 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 Binadamu wanaweza kukuchoka, msaada wao ni wa muda tu, ila Mungu hawezi kukuacha. Kiangazi masika yuko nawe tu. Msaada wetu natoka juu kwa Mungu tu. Nimemwona akitenda na kisha sema yeye atafanya. Hakuna binadamu kupinga, yeye ni Mungu wetu. Maadui wakikupiga vita, marafiki wakikutoroka, muite Yesu, yeye ni rafiki wa kweli. Rafiki mwema ni Yesu tu. Yeye anatupenda. Rafiki mwema ni Yesu tu. Hawezi tuacha. Anatupenda Baba. Rafiki mwema ni Yesu tu. Rocky Driving School na koranyora masomo jobogende chikari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto baleno balema ni chikosi chinke buna PCD, P executive, basic mechanics, basic first aid ne chinde chinyinge. Rocky Driving School evanchiri na NTSA kurobo koribwa masoma maya keralituko imeyomo chubo songo batarira samagacha Market Plaza Nyakoe Kioge Junction Ogembo banyore chimite mieyemo kurwe bara ya Mosura Nyamire bara samagacho Amanga Sama Petrol Station na Kilgoris Town Mbaleo Inyora mbawate ofa ase bali bakolire Form 4 wakirisi miasi number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority.
Radio Vuna. Radio Vuna. Minto mwenye gutinge litukulirya nchirarire likwayirira likuminyoka umutinyo gatano na gatatu umwaka uyu 2026 igituri ky'abasacha Men's Conference ine ajenu musacha twakwareganire oje tusangamo asomuriko bene o Men's Conference ase turanyore libagali okwanira amakongo tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erine libagali wesomya kobweni gwake birengerelyo kokina kemoikana bo okwagachwa buna omusacha gwekene ebesajo kwelikia necho shiringi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 e account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tobaisa kogosa libageli lyengencho lyogochenja obogima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka uyu 2026 erikie mapema Radio Vuna tosese niwekera engake Usiogope maana mimi niko nawe, usifadhaike maana mimi Mungu wako. Right ke gimu manchomo tagari merongene sano na ibiri sage kachabu tukireke gima sano ibiri chinsa chabo na mogaso me Radio Vuna 102.0 FM kero beno ko manyinga ngoyo kokaniria tware lanchingia ngoko kaniria tware lanchingia so mogaso bono gosayo manyene kwa nyorire kende kwa bikire mono bada wa itrumo kiono mokya kabisa sanga mona nchomo tagari sebire biga gwetara 0785102102 gose 0704102102 sinchira ya bene elioko manyingo yoko kaniria tware lanchingia ndoke the boss lady Vuna Radio wana mada musati anga pengirende te nairu molindo ga igana mapera ona kala rende ngam kare na nyora rende ona yanda igungo monto korokunga Julius ya wata oboke bwa nkoro Tagras mojume ndumoye kone gesijagro sambe strawberry ongaga litunda nyakoranda Samson ondigo pasta ke ya sembo ido pojama Vietnam sarama tomato mandera bugo kombe arabu mani juma arabu mondanaro gorokutokoro sinabwe megati au gorokunga nero kanyanya nasani aliyogali megati no tunde koko arabu na mondondo gorokunga nere keba mogaka seti arabu na oiro korumoraka ali nende vonsi biyamba kane blanchengia kirende tei Vuna Radio Vuna Radio Aki madam sali wa ya iriye Boirirubia Ode Douglas mojimbe kwa masati Katoliki Paramate Wanirira nchingia Asante Tumongina jisi onsomu Julius ya wata Eletikama kurumongoli kona Umwane nchibunge simago toka Montine tereskeroka Cornelia chikwe na muigule Samson ndio wariamoni Mabera manoga Amona iki mungi skimu kurunyaramba Amona sarune tomato nama sabi kionsi pingo ya tevya mana umonge na geda di amona soda mati ya bagesima amona dafi wa moyo amona Caroline ya kuma nyabureire amona ebundi omaiko nene nyabureire nama sabi kionsi pino mote korbo mote anu mote korbo anyu nango watevya iranjingia Vuna Radio Vuna Radio madam Sarume na kiwairi Boirirubia na okro kuwa takti batri kile ku hotel ya skaona kwa na iranchi ingia lakini tilima temporali
Oboke bwengoro Sara Kurunyanju, Ana Moranga Subuto Musumbacha Siniriova, Varini Kurumarani, Sami Precious, no Musumbacha Siniriova na Julia Siawata, na Faransi Utino na Pasta, onsi Pinabaga Neli, Eransi Ngani Kimata Kurumke. Vuna Radio. Osiredi. Yes. Eronji matano bono. Eronji matano. My request is also your demand. Tenga bosio mbuye. Watagira na tagira tiotiso. Ngate bien dumoya kona Julia Siawata Madam Speaker Anne Moranga. Wana Catholic Baramate na Valini Marani. Meresi na nyausino mongino nso mukurwa makara choice. Litunda nyakoranda Gibson mwevi. Ateresi no hare monti na limbora. No rupo mofitina munaka roboti. No bwantu bweli yatanya bisimba. Otero kule nento batengana ba sibiko baba ni moranga. Naboigo. Yali bekirale. Ano mbekira otero ku onontenga. Osiambuyere lyo kamwe go babasyango. Vuna Radio. Sali. Yore baba. Mbuyandi. Umongine saluti kurole pukia. Yesu mongine saluti. Yani na lire bya siga na gachae. Ono ntoere tega igangire ko bwate buya. Ono ntoite ko banelyo mugakone pastor dukyo langie ngia. Tadio yo ura serain. Ana Moranga, Ana Tomato, Josephine Chamogiti, Motaranganga, Castas Narine Tioe, Eki Mata Cormitesi, Muromo Ngain, Montineroche, Manjuma, Egesika, Ponsi, Bingo Bateneri, Yaguliaro, Diofuna, Langi, Arafon, Bekera, Bateranga, Oroquara, the Capama, so Ninte Menande. Ninte Menainde. Okay. Otira masabi ya yonzi toteme ya grambo tutoro. Aya mosi tenuwe. Vuna. Vuna hello. Vuna Radio. Vuna Radio. Oyo nyakundi. Inche. Mbekera watera kwa mata mwaipata. Nisise kunyamaza. Wachera abantu bonsi. Asante. Vuna Radio. Vuna halo. Vuna halo. Aro Radio Vuna. Salome bwegirire. Wairire buya. Mutaranganga kurubojeiga. Yango na arako kanega ngiya. Asante. Ndavyo murugi ona choice na igoro mongne saruti korwega toki. Ndavyo morango nditi na kare bikia yo ndumo ya kona pamera mbo na Charles mbo mochama. Evalini misiani mama nengo ngani ya karaoke. Ndavyo Julia Siawata. Arafu batero ndigeri kolwa poni mwaitaka kolwa bata safari bado. Safari bado. Bado Salome. Asante. Vuna Radio. Vuna Hello. Okay. Vuna hello. Pero Vuna Radio. Aki madam sari weirire. Weirite buya. Wadi dagra tumutimba kina be request yane. Watera kuli wa Samuel Intaba mabebe. Amabebe. Yego tiero Sara wanyanje kana mandra bugo pombe. Okay.
Vuna Radio. Vuna Radio. Vuna Halo. Vuna Radio. Vuna. Hello Funa. Yes. Ani kutoka Nyaramba. Kwa nalimamu minta ngines. Atu minta Utara. My sister Lydia. Karo Kurudioka. Divina. Hello. Nabon timbata iranchingia. Request ya unererie. Pombe kero kwareta katoma. Korokioko. Engola babisaba bari ni. Vuna Radio. Vuna Radio. Wairire bia? Obwatanya mchara hapo tuweze kuchinsa mchakula ya tano liwa na masawa chumi wote ya keroka. Na rase mata msipika chosi mkurukia mungu tiale. Mwenyewe sae. Ibu choni ya nuri. Choni nyairo. Mtara nkanga kurubawachi. Mwene soko ya tukurua mabuko. Mwantari wa guobo kombe. Chuli ya siaguata. Aba na nyakema kurukia mukama. Onsi nko baganeliranchi engiye request metamayo bavoraka. Steve on the beat. Vuna Radio. Hello, Radio Funa. Baba boirire buya. Boirire. Akina kuganirira nchengia. Asante. Mwana no enere kimata kurumacha organize. Sasa ria cha mere akurwali nyamba ba strawberry ba misionga mwana lipoposi. Chesi vini korukia mogi pinera mama speaker ya itona muganirira nchengia. Na ba misionga strawberry. Mama Marikirina korwa iganya bigena na mugane riranche ngia chema ni anyota nchema tabaka salamu club na kiribati korwa hotel ya sakoli tunda ya korande wa ni stressi na onchira bagane riranche ngia monene request ya unereri ndekere mambi yana go chere ni nyero chene cheche mambi ya ni nyeligerere monene. Asante, thank you so much. Amangana mayago tuchira senchira yubwenge sano naisa tuchinse chabono mugaso badai tutabuki ntunde ya gatano kubata kure request ya wase obo ikranu ndoke the boss lady Radio Vuna 102.0 FM botegara yobia tukuneke minero Vuna FM 102.0 Radio Top. Minero. Aya namangana maya asenjera yowe. Jinsa isano na isato chiabo no mogaso mancho motegeraria mangana maya hasenchera
yo bwenge Radio Vuna 102.0 FM retariane ana Barongo. Ekiombe kiamwa mogusi kanso veldas nigo yeso kirebene na kurugo sabago chia sabara ibonsi bagusi korende menu yabo ekero bagokwana na mono asemesangerekano bagokwana na bareki korwa somo chobusongo ekiombe kyo aserio gielimo nigo kiagikeire chisagasaga chaine kiwabwango iga asensemo ya keumbu echocherere tomontoyo mo gokwa na rogo sabago chia sabara ibensemo ya gusi gotatumeka abantu bobe na mona basaye na kwenekyo murembe ekero barasemesangerekano nonyane ya siasa abarayabu batebere buna bali bakore tegeko lekyo bayimukeriwe getambo kero kelichiko enga kiboigo abarayi baratoke bale maega yogosegeta kibura burwecho basabirwe weso kene gusabo kwabera. Abamenyi be division ya Gesonso imeabonchari county ya Kisii besokire na kwemurungania igoro yokonganyiwa ku modio gochianya byoto gwetania kilomita yemo yoka korwa sensemeyo egento batebire gekobeko bokore libwe serikali asabe bakorawa na Charles Lwanga Ogwase na Richard Mokwoseko abamenyi abo baikaso musangerekano manene litukolia rero kugayana ngane yo nigo bagikirege kolekyo nagoteba bune serikali tebwena rati gokora gasi asogwanchireria konde wensi. Maraibense ya Kenya Mosque William Ruto obekiresi yumuswada bwenibo yense gose national assets kobari chiko ase nyumba y'Ibraya State House Nairobi rero ekeganche kyo nigoge kagere komenteni bo ase sekte yo na koimuke igoro uchumi yense ya Kenya. Na senchira yo bwenge kianda na senchira yo bwenge ikomigoro a senchira yo bwe kirano Radio Vuna 102.0 FM retariane ana Barongo. Oyo noro mwelio wamangana maya a senchira yo bwenge. Vuna FM. Minero Ekebungo kilituko kurwa Radio Vuna. Timotheo ya kabere yemo ekibungo kia gatano na kabere ikiagire nyasaye tato etyumweka bwoba kurendo ibwe chinguru nobwo bwanchani no ibwo kwerenga intu abanyene. Timotheo ya kabere yemo ekibungo kia gatano na kabere ikiagire nyasaye tato etyumweka bwoba kurendo ibwe chinguru nobwo bwanchani no ibwo kwerenga intu abanyene. Ekyo na kibungo kilituko kurwa Radio Vuna. Radio Vuna. Radio Vuna. Minto mwenye bitinge. Litukulira nchirire. Likwayirira. Likuminyoka. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Igiturikia basacha. Men's Conference. Ile ajenu musacha. Twakwareganire oje tusangamo asomuri gobene o Men's Conference. Asetura nywale libagali okwanira amakongo tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erine libagali wesomya kobweni gwake birengerelyo kokina kemoikana bo yokwagachwa buna omusacha bwekene ebesajo kwelikia necho shiringi chimisano choka akana gwetera epepi number
552-800. Account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna. Tubaisa ko saliba keliye ngencho lyoko chencha ubugima bwaho umutinyo gatano na gatatu umwaka 2026 Erikie mapema Radio Vuna tosese niwekera engake. Yo, Radaman. Poa sana man. Umepotea. Waje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Siuenda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia sabaro kigwabe university. Naba onchorori ase trolley bags buna, boni ya una chong pin, leather bags buna, pioneer na skull gear, nechi bagi chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokonerie bintu au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emiya somogongo. Boy gonko ni abare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebintu binde binge aseri goliria muko. Asensemo ye chianga nko ni abare trousers chia soft na hard khaki, suits, chishati, chi t-shirt, dresses, ebikoro tubya baswati na basacha, ebyura nyora seri goliria muko elio ruseirie discount. Yako Fashions boy gomba bwata bakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busungu orosage ronde ni goro gotoka bukeroke getaseni kyabanyanyimbo moino asa mange twakre simia se namba 0725372326 gose 0728903422 Yako Fashions keroka na urenyorere bintu byonsi aserigoriria muko Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi Otis Production.